Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Uba Shampang Lingdo, uba dairu ukurton ke parti NPP, nama hoti constituency, mentah kesingim lalit ban IT Sundan daka kali kit nongpang, bala ai sungob hadu menteri rang ba ke jela, bala penmang lemba ke Chief Minister Special Development Fund ban ai ke Syakri na kapenta ki pat ba hakathan siang hakapang ke shitom, bala IT syaka kenhon joko siang Border Development Committee. Hakani ke ju usngi na kaliang uba Shampang Lingdo, Uloyo Roman IT South Liki Core Computer Shaka School St. Francis di ACC siang mayong ringkat kispat liki shuki bat kitin sop yang bala IT Shaka long yang baduk hakat han siang bala penmang lembak skim SRWP. Nakaliang kinong ilam jong ke NPP hakat ke sngi kila airu ke jingya ro yu menteri rang ba ka jela ukon rat sangma bat kum juru yu MLA ke mau tiba ta sakhyat lamare Wala kim shimla banyedon lang hakate ke jingalang hendai kila tresh tom men penpoy ki kam penroy shakate ke than kabaki pat ba ki don kam e ka nikala ke kadap da jing so keban ke bakrau ban IT ya ke nika ambulans syaga siang Border Development Committee ke ba gila yosno syau Chief Minister badan brom jungi na banta ke jing don kam jong ke ni ke dong ke than sini ke don ke jing persno ta ki dong kme bagi dan kami ke ambulans nak benta berpenpoi ya kilong kami kibapun kibakha kepang kibasitom sepok hospital tinggal pensno ya kini Chief Minister bat klem penslam tang apa sausan ski lapan yo ya ke sanction lembaga CMSDF pemut ke Chief Minister Special Development Fund tekumta ngasim ya kini kelat ban IT ya kini ke ambulans syaki Presiden Sekretari jongki nongkit kam jong kini ke komiti nak benta bakin la ban penengkam yang di ambulans nak benta ke tingdon kam jong kini ke dong kethan ke jungi ya pikir orang ba kisamla jong kini ke dong kethan natip bagani kalau dai lupa ke stronghold jong ke NPP kalau dai lupa ke cekak ke pakai NPP ke klan buat ke pol ke election ke belada dari saya sisian ngakhat ngawer lesi don ke belaki ke jemut ke cimperkat lesi don ke belang senjor ke jemut ke cimperkat badon ke bompat sauti kena banwan ban penis no lang badngi nakwa banong balad bikwa ya karoi kepar balad bikwa ya kijing mentoy haki yang kisem ki jengpi kijing mentoy no benta ke imlang kesaklang wan ban ye lang badngi bat ke parti NPP ka jingkang jong ke parti NPP ka pli ar besau kenta ban ngacai ong ya ki perlok ke jonga ki bakeli hakini kisngi hakini kipor badeng dang don sit nem ke bus jong pi dang don sit nem tengong ngam dei driver jong ke bus ngadei driver jong ke train tebaro la ban man syong lut apok ke train nomor ke train karung daki pau ajar mut kinong syong kinong syong ki bakwa ban syong te kumta kali ke di kipor nak benta ke jongi bangin penskam ya lagi jong ki jingmut ki jing perkat nak benta ban wan man penisno ban ye drelang pat ke parti NPP kani ke parti ke badan ya ke jingkerman kani ke parti keba dan ye kibat rekam ki bakhlain na kebenta ban wanra ya karoi kepar ha kini ke dong ke thain ke jungi bat apok ke jelahi baro kawai kiwei ke parti ha kini ke por da ke burom ki om bakren persya kilalong ki parti rit pai kiba kinumla ban poi sino teringan oi pi kimat rekam jong ke parti NPP kilong ki bakhlain bat ki baskam hadu kata ha ke balapan kering bat kering ik wei pat ki nong yalam ki riu rong ba ki riu start ki riu shampang bat ki amli jong ki wei pat ki parti wan ban panias no bat ni kom balong menta ngidon ni ke jingkerban ki baskam bangin sala ban ai ya ke sensyar khadar ke baskam ha lang ba ka single majority bat ni don ni ke jingkerban skam ba ka parti NPP ka kum ka assessment ke bangidang dep ban le ngin tambet ya ka life sit ke jingjob ngin sa job kambun ya kata tambangin nom duna ya utau nam tam nak beta bangin yo ya ke single majority ban pau ya sarkar ke baskam ke sarkar ke ban ai ya kata ka roi ke par ke sensyar ke khadar ke baskam nak beta kani ke jela bi ke jungi tengok pa banong ba idan ru ya ke thong nak beta komno ban kentiu ya kani ke dong ke thain ke jungi ke parti NPP ke bu ya ke thong ru ba komno ngin ra ya kani ke jela ke jungi pakan poi sya ke top 10 na peneng ki jela baro ki badan pok ri India. Tiban poi ke top 10 kamut ngidon kam banle iki all round development.
Ngirum kam ban ai ki development ki paper lada dei hakaliang jong ki surok ki lenti ki singkian lada dei hakaliang jong Pada kita orang ni pendengkam hok ni ka kum bagadai hok banio. Pai ba ngan wara ICP ke kubor nek por kanum kan jong nawar tidang pun ki bakaran. Kal jong ka maurong road ke jungi satai kalong. Ngam tip yele bano ngam tip. Bano ngam kwa hiru ban tip bano yele. Tang ba ka jing yele te kadai ke jong ke NPP jong padang sampang. Kata kadai ke kubor ka pangiwan ra na maurong road. Ngam kwa hiru ban tip bano yele. Ngam sekolah kami nomor kersan yo padang sampang. Kal jong ke jing jok kadon hangi yang tai. Dengan kermen scam ba lada pismu tu ba suapun sedang ke game layo ke jing kerku tebeling pelan oi. Kitin gilayang hang ni atau perkat mapi. Kisuki gilayang hang ni. Ngam tip sene piju ai DM dia gitu ke jing ai skoma Christmas ke jing smomu so play. Kadon ke jing ong ba ke jing smomu. Ke jing sakri yo para beliau ke jing sakri yo play. Kan mau ke paralop. Kini kisuki ke papinyo mentagasngi. Kini kitin ke papinyo mentagasngi ke ambulans ke papinyo. Wat pentai teli klem ke jing smomu. Lada pisngongu yo play, ong kaktian bagai jing sngongu ya ubrio kalau jing sngongu yo play. Lada pikret pun sngongu mentakan sni yo badang sampang yang ini jing ai soba, pila pun sngosi yo play. Pila pun sngosi yo play. Ai yang jing sngongu jong pi mentakan sni. Ubadeng don kamde pisah bapinai. Badang sampang don kamde yang kedua ke kentin ke kentin rupai kat basari pila dak kubai. Ai tang katu ke ketika yang si sebut celeng labiang. Ai yang kebut jong pi sibut kung gadak jong jing smomu. Kamar gi smok tu sai ba arah jar apulai sajrong. Klamar tetin ke NPP kanwan. Pi kran ni gue ki parti nai kran. Ka kongres lei wat ya kita gula don luparu kat ke mele gidang mi. Nin ya snok mengi ki pajba ki bakram tip yang kedua kadang. Perkat mapi. Ya ke basmu tu ba don hakalenti jong jing job. Tongin penjok dan burom ban ngakerben scam ba badeng unian baga kerteng jok NPP ke kerteng jok badeng sempang ar hajar pulai sedrong kan kiu sedrong bat sedrong bat ngin ai ke jing job dan burom baga deng meeting mentang ski kan dei jok meeting jok jing songu daga bangin penjok dan burom yo badeng sempang bat ngin perta ya ke jing kintin ke pedong laisin hakakot Hakakot. Sewa pengang. Hakne kapur. Kidon. La kejong kejing mut kejing perkan. Haba pipek. Hakikot hubor. Habi pisngap. Chane bacatai. Ke NPP. Kejing syak kentok kebubun maha. Hakikat tu kan ni. Hendai ngak kren yapi. Ngak kedua yapi. Ba. Pinlong Gibastian, Pinlong Gibastan. Kat ba ke NPP kanang syak kentok. Kat kini kraw perkan. Kiba ki pai ba nong sinong jong ki wei pat ki konstituensi ki elek bandung syak ke NPP. Kumbalong hang ne hamau ti ki bobon na ki kandidat ki bayeng ban ele election menta ki dei baro ki bala ya pan tiket sudah na ke NPP. Kenang ba pitip. Hendai ka NPP ka don la ka jong kanong rim ka kwa haswa ban ai tiket dei ban dayo swaya ka jing menjur na man la ka sinong yanu ban ai tiket kumta da ka jing menjur lang jong ki circle ki bobun hapok ka mau di konstituensi ngira ai ka ni tiket yai ba deng sampang dengan snow ba kumala keren da wei negeri orang ba iba bikin pede. Kalau bengim dah isu ban penbor dan ban pensudu, andai kasyong api kipai ba nong syong syong pan. Ketin sekian nak kalian ke parti nak kalian wemeli ulai elek ban penyo. Kisuki badon kam ulai elek ban penyo. Ki komputer hagi bobun ki skul ngilai elek ban penyo. Ki kiu syat kiu tiu hak bobun ki sinong gilai le ban penyo. But ya kita ki ying ki bahab hak jing jenjar
haka jing sosik tang haba ki hap haka jing sha ra le le hak jing plo yeng ka parti NPP ningkong ning syap kalian ya ladi bat ka kener swa ya kita ki bedon ya ki jing kunta na kalian ka jong pi ki pai ba nga kerpan ya ke ba pi pinlong ki basian ki basai ka jing mut ki jing perkan ki baskam ka jing ya ba pin ngai ba lingba ka jing yi jong pi ba pin ngai ba dei ka NPP ka ban job hakane ka Lem government hakane ka election